Ajde nešto sad što niste spremili. Da vidim kako biste se snašli sada u ovom trenutku. Džema? Može džem, može i pekmez, ajde. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all the things I never had. I wanna be a cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. So every time I close my eyes, I see my name is shining light. Oh yeah, yeah. A different city every night. Oh right, I swear. Ej! Ljudi, zvezde su rođene. Glasamo sad. Počeo od Kristine. Da! Kiki. Glupo reći, da, hvala Bogu, da. Iako ništa nisam razumela ja, pažljivo momci sam vas slušala. Da, šta da vam kažem? Vidimo se. Da.